page number 35. Ale lampang 34 kan zawa, 34 5 kan kayang. Oh, heng look at these interesting stems. Heng stems dang dai tak tak te hi han ente u the stems to envelope le khathon bom anbel thin te kha ani. How many squares of 1 centimeter side does stamp A cover? Stamp A hianin 1 centimeter square zel hianin square engza nge a cover atia khat ni thum li nga ruk sari riat kwa som paka sompani sompathum sompali sompanga sompruk sompasari sompariat a cover ani. And stamp B nengza nge cover khat ni thum li nga ruk sari riat pariat mo. Which stamp has the biggest area? Dang hi char veleng khat ni thum li nga ruk sari riat kwa som ka sompani. D chuan sompani alai ania. E chuan 1 2 3 4 4 ania. C chuan 1 2 3 4 5 6 6 ania. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. F chuan in 12 ania. Which stamp has the biggest area? Biggest area nei tu chu tuna kan lo zong do na ni. Stamp A hi ani mo avai kan hei hian som pariat ania, hei hian som pani, hei hianin pali a covera, hei hianin pariat a covera, hei hi paruk, hei hi khat ni thum li nga ruk sari ret kwa som ka som pani kan ti kamo ma sengin a chodan dik takin kan lo chok chinang page 35 ania. Chuan stamp A chuan in area kha kan chok don ani. Stamp A area hi L into B equal to 1 2 3 4 5 6 6 ania into 1 2 3 3 3 6 are 18. Chuan hei A mo tuna B area kan lo zong le ang length into breadth equal to 1 2 and 1 2 3 4 4 into 2. The answer is 8. Let's go to the next one. Stamp C area equal to length into breadth equal to 1 2 3 1 2 3 le 2 ania 6 ani. D area chu kan lo zong le anga 1 2 3 4 chuan a length to 4 ania, a breadth to 1 2 3 12 ani. E area to 1 2 1 2 2 le 2 4. F area to L into B 1 2 3 4 4 ania 1 2 3 3 ania 4 into 3 are 12 mo. Chuan azawai zong a hian area A in aka berani stamp A in area nei tamber mo. Chuan how many squares of side 1 cm does this stamp cover? Hemi squares of side hi 1 cm hianin hita hen ingza nge a cover atiani khat ni thum li nga ruk sari riat kwa som ka sobani sobathum soble sobanga sobrok sobriat a perimeter kan zong le donani mo. Stamp A perimeter
asir kwa zai kha engzange aron tilia 6 plus 3 plus 6 plus 3 paruka pathum bel chu pakwa paruk pathum bel chu pakwa tero pakwa le pakwa chu som pariat a perimeter to 18 ani a perimeter le area in th ani chu how much is the area of the biggest stem square centimeter no to 18 which two stems have the same area stem pani a khanin engle engin nge area in ang chia nei kha 12 le 12 chuak che kha area D le area F te ni D and F kan zia kang how much is the area of each of these stems more he mi te area hi apani neng za nge 12 centimeter ve ani the area of the smallest stem is 4 square centimeter the difference between the area of the smallest and the biggest stem is ingza nge 18 minus 4 to 14 no 14 square centimeters som palila in ain lan le ni collect some old stems place them on the square grid and find their area and perimeter a stem plui zong khom la square hetiang ang hian square a thenin zukbel vela an area le an perimeter te run zong ang che atiani